Ali mogla te i prije ostaviti, znaš? Ha. Ej, tata. Ajme, znala sam. Znala sam da će otići katad. Ako si znala, onda si mi mogla i reći. Nisam znala. Ajde. Sanjica, jel tebi mama rekla da ide, a? Ma ne, ništa mi nije rekla. Rekla je nešto kao, ti uvijek moraš vjerovati kako sreća postoji. Da, pa to je tipično za nju, tipično. Ma ne vriđaj mi sestru. Ona je dobra i pametna i voli životinje. Naročito dresere životinja. Šta? Ne, ja ne vjerujem vjerovati da je ona otišla s tim dreserom životinja. Ne vjerujem. On je producent. Krasno, svi znate. Znači, Ispravak krivog navoda, ja ne znam. A glupane jedan. Pa kaj sam ga ja ostavil, ko? Ček, stani malo, Jura, stani. Mislim, pa onda mogu si mi bar nešto reći, ne jesmo frendovi ili nismo. Je, pa nisam te friend htjel opterećivati. Ma opterećivati, Jura, za Boga, pa dela se u mom životu. Uvijek o tvon. Radi se o njezinom životu sad. Stani malo, Lili, stani, to je bio i naš zajednički život. Dobro si reka, bija je. To je možda zbog one knjige kaj su joj kupili za rođendan, ona knjiga o divnim zvijerima. I onda si datum pogrišija. Ček, stani malo, daj reci mi ostalo, ko je tu žrtva, ja ili ona? A ti? Uvijek ti! Ja sam. A ko će drugi? Uvijek ti. Ajde. Bog, dečki, Bog, ljudi. Čuo sam šta se dogodilo. Baš ti hvala, baš ti hvala. Ma što ti misliš? Ma. Da bi ja sestru olajavala, jel? Ja, mene možeš, ha? A sestra je sestra. A kaj, ja sam kreten, kaj? Moje saučešće, izvoli stari. Crni vranac. Ko? Ma ne brini se ti, vratit će se ona brzo. Kako znaš da će se, ha? Pa dosadit će ona tom dreseru životinja. Ma producent je on. Ne, ovo je nevjerojatno, evo, svi znaju. Kako ne bi znali? A kak znaš? Pa znam, sis mi rekao. Koji si? Ode, Susjedsko-informativna služba, he. Naravno, svi smo znali. Evo, ja sam joj nosil kofere u taksi. pa dobro, mogli ste mi onda barem reći. Kaj bi ti pomogel, ha? A moće više. Evo, ja stavljam Radića da se ona vraća A ja stavljam... Ma što ćeš staviti? Sidi doli. Dobro, Lili, daj, smiri se, Lili. A nije zabranjeno kladit se na kobile. A daj, tata, nemoj tako. Oprosti, Zlato, nisam... Pa dobro, sad nije umrla, šta sad? Da. U to ime ja bom sebi natočil i nazdravil. Za našu dragu Suzi živjeli. Živjela Suzi. Daj, Je? Komar, nemoj me zafrkavat. Pa neću za nju piti. Pa ja ću, ajde. Koga? Čuli smo što se dogodilo. To je strašno, ali mi smo tu za tebe, draga, znaš. I za vas, naravno. Ne. Hvala, cure, prave ste fendice. Glavno da je živa i zdrava. Da, i sretna s onim dreserom. Evo, i ona je znala. Ne, ja ću se ubiti. Ja ću se ubiti. Kak ne bi znala za tipa koji oblači životinje? Vidinja, lipo je vama sinoć bilo kad sam ja išla ča, a? Lipo ste vi proslavili taj tvoj povratak u samački život, jel? Lili, ja mislim da jako dobro znaš zašto sam ja samac. Ma dobro, aj. Slušaj, Jure će... Makni se, aj, makni nogu. Oj, daj, molim. Jure cijeli dan crkaje u krevetu, ja sam skuvala paštašute, evo malo pršuta, a bolje da pojedeš nego da bacim. Ja, dobro, ajde. Šteta, Nisi trebala, ali... Znam da nisam tribala, ali smo familija. Da, valjda jesmo. Ma kako nismo? A i Suzi mi je rekla da se pobrine za te dok se malo ne snađeš, ono, Da. kao samački. Molim? Suzi ti je rekla. Slušaj, imam ti ja posla i moram ići. Lili, ne, Suzi ti je rekla... Poji to, aj Bog. Čekaj, Lili, Suzi... A ništa, onda znači da Suzi još uvijek misli na mene. A barem nešto. Poštovanje, gospodin susjed. Žena mi je rekla da ste samac, da vas je supruga napustila, pa evo spremila je malo sira i jaja, nek se nađe. Znate, susjed, nije mene žena ostavila, nego samo je na službenom putu. Da. Čuo sam se, ali uzmite ipak, nek se... Ako baš moram, ono.
Uzmite, od susjeda. Hvala lepa. Hvala, doviđenja. Susjeda, pa kud sad, pa ko vide ko ste se dogovorili. Dobar dan, susjed. Evo, donijela sam malo domaćih kobasica. Čula sam da nema vam niko ništa skuhati, pa uzmite. A dobro, gledajte, ali stvarno niste trebali, evo pun frižider je hrane. Uzmite, znam kako je to kad vas ostavi. Mene je moj Zdenko prije 10 godina. Ja znam. Sad, mene moja žena nije ostavila, znate. Službeno je otputovala, tako da... U svakom slučaju, baš ste ljubazni. Hvala lepa, susjeda. Hvala lepa, živjeli. Šta ću ja s tolikom hranom? Znaš, moramo biti pažljive sa Sanjom ovih dana. Ja već jesam. Presložila sam joj cijeli ormar, pobacila sve stvari koje nisu in. Mislim, ovo je bila najbolja prilika da joj zavirim u ormar. Tu si se super sjetila. Brinem da će se jako obradovati. Ko je kopao po mom ormaru i gdje je moja omiljena plava majica? Pitala sam nešto, jeste gluhe? Gle, Sanjica, ta plava majica je out već 2 sezone. Nisam te pitala za mišljenje, nego sam te pitala gdje je. Bacila sam je. Bacila si ju. Tko ti, molim te, dozvolio? Nemoj se uzrujavati, Sanjiš, ti si sad u vrlo nepovoljnom razdoblju, znam. Mislim, kak da se ne uzrujavam. Kopate mi po ormaru i bacate mi stvari. Sjeti se svojih starih dana. Nemoj me tjera da ti izvadim fotke. Koji si se već davno trebala riješiti. Ja sam svoje bacila. Cure, kak ne kužite, tu majicu mi je kupila mama. Mislim, zbog toga mi je to omiljena majica. Mislim, uopće me ne zanima da li je in ili je out. Hoću da mi nađeš tu majicu, da mi je vratiš isto tako sve stvari koje si mi bacila, jasno? Koka, pa mama ti sad hoda s treserom životinja, bar ćeš bundica ima na pretek. Stvarno, prenisko. Dobar dan, pizzerija Gondola. Susjeda Perko, želim vam brzi sin oporavak uz ovu spicu artičoka Jumbo Specijal. A tu je letak za vaše buduće narudžbe. Svaka 10. je besplatna. Ova je već plaćena. Samo znate, ja ne volim artičoke, tako... Kako to mislite, ne volite artičoke? Pa, ne znam, zlo mi je od njih, ide mi na povraćanje. Povraćate od artičoka. Sve je ovo krivo, ne jede artičoke, povraća od artičoka, dostava je kriva, sve je ovo krivo. Smirite se, molim vas. Prijatelju, smirite se malo. Osim toga, znam, mislim, poješću ja rub. Ja sam na rubu. Kako ste mogli nazvati i naručiti bez provjere? Uvijek je dostava kriva, kažem vam. Sve je ovo krivo. Ja sam kriv. Dajte, smirite se, molim vas. Evo, moja kćer voli artičoke. Ona ih obožava, da. Svaki dan me pita, tata, ima artičoka, ja bi sendvič od artičoke. Poješće se, znate. Osim toga, ako treba, pa ja mogu neku drugu vašu picu naručiti. Evo, recimo, kajmak, pršut i kulen. Ali mi nemamo kajmaka. Rekao sam vam da je sve ovo krivo. Ne može to više tako. Dobro, onda neću ja od kajmaka. Osim toga, kajmak deblja, je li tako? Deblja. Pa onda, naručit ću ja neku drugu picu, vi ćete je lijepo donijeti i sve u redu. Tako je. Jel tako? Ta se zove Gondola a la carte. Ja ću vam je donijeti osobno. Pa to, hvala vam lijepo. Prema tome ja nazovem, vi je dostavite i to je to. Hvala. Okej, onda. Izvolite. Tu su vrata. Nema narudžba artičoka. Da. Doviđenja. Ja ću donijeti. Doviđenja. Nema ničega. Doviđenja. Halo, dobar dan. Je li to pizzerija Gondola? Ja vas lijepo molim vlasnika. Halo? Dobar dan, gospodine. Ovdje je Ferdo Jurić. Mogu vam reći, znate, imam jednu vrlo zanimljivu ponudu za vas. Da. I, molim vas, 1 kila pršuta, bilo bi dobro 2 ne načeta kulena, može i kajmaka i... Da, jasno, ne. Mi ćemo vi samo napravite popis, onda ćemo se mi dogovoriti za cijenu. Tako je. Molim? A ne, pa dajte, mislim, ljudi smo, ja vama, vi meni i to je to. Bilježim se sa štovanjem. Doviđenja. Živjeli. Hej, stari, tu si. Slušaj, grof ti šalje svinske nogice. Pogled života, pogled kak mirišu, ha? Da, što šalje mi svinske papke. Svinske nogice, stari.
nogice svinjske, znaš kako to miriše, kakva je to klopa, možeš same, možeš s porilukom, možeš s grahom, joj, čovječe, čista divota, sada prste da poli... Samo malo, Kola. Daj mi reci šta da ja radim sa svinjskim nogicama. Pa ti nis normalan. Šta? Pa znaš kakva je to klopa, ne može se to kupiti sam tak i di god. Pa dobro, mislim, ja se bolje snalazim sa ovim, bolje bi mi došle ženske nogice, ne, ali ipak hvala. Ali stari, to je božanstvo. To je božanstvena klopa, kužiš, božanstvena. Možeš kuhati, možeš peći. Znaš, pa kad su onako tople, fine gnjecave, onako ih čopaš sa prstekima, pa jedeš ili glocneš one fine žile uz kost. Joj, čovječe, svine mi su ureden staviti u frižider. Nemoj u frižider. Aha, ti ćeš još mene pitati da znaš. Ostavi ih tu, ja ću to srediti. Ostavi tu, stavi. Ajde, molim te. Ej, ti bokca, pa kaj je ovo? Ovo sve puno, tu više ni igla ne bi stala. Da te više nisam vidio da otvaraš taj frižider. Eksplodirat će. Pa dobro, imaš ti pravo. To uopće nije frižider. Čovječe, to je tempirana bomba. Ma, brzo će se to isprazniti. Znaš i sam kakav je momački život, ne? Daj, ostavite tu nogice ili ništa. Idi sad lijepo, ajde. Samo zahvali grofu, evo, pozdravi ga lijepo. Zahvali mu. Ne, sve u redu, sve u redu. Ajde, Koma, ajde. Idi i pozdravi ga, zahvali mu. Ajde, bog. Nogica, mislim. Ja ti garantiram da ti treba nešto domaće. Savjetujem tu picu sa svinjskim nogicama. Osim toga, ako nije dobro, brate, izbaci iz ponude, ne? A tam ti još i jeftinije. Ma ne bi ja to, mislim... Šta ću? Razmisli malo, razmisli. Dobro, možda i stavim na jelovnik, da se bar gosti imaju čemu smijati. Pa to. Možda ih uvalim ono po klopu, račun kućnak, će opet neko traži knjigu žalba. Jasno, ma samo ih ti stavljati, ne. A garantirati za najviše 2 tjedna će ta pizza sa svinjskim nogicama završiti direktno na televiziji. Onda zamisli ove naše zvijezde, kad po zabavama počnu grickati svinjske nogice. Nije to. Imaš ti pravo. Ma da, normalno. Uzimam to sve, ajde. Pazi, ovo je dogovor među nas dvojice. Pa jasno, to ništa ne brine, pa znam ja šta je biznis, stari, znam ja. Bog, Fer. Mogu ti malo frižider pogledati? Molim, zašto? Ma samo nešto da povjerim. Da. Samo daj, ostalo je malo nekih čvaraka, sva ostala hrana se potrošila. Joj, Koma, kad ga dohvatim, stvarno ću ga u komu spremiti. Da? Zašto? Pa rekao mi da ti je frižider pun da se ne može zatvoriti. Gledaj, evo. Ma nemoj, to je rekao. Ja stvarno ne vjerujem vjerovat. Šta ti je ovo, a? Pa pusti, to je Suzanina krema protiv bora. To se ne jede, a? Da. Normalno da se ne jede. To je ona stavila u frižider da se ne pokvari. Šta je ovo, majk? Ko ti je ovo donio? Čvarke? Gledaj, ovo je ko zečije govno. To vidjelo čvarka nije, gledaj. Pa pusti, ako nema problema, pusti. Nego jesi ti jeo isto, a? Mesni doručak, ali dosta mi je. Mesni doručak? Pa kako ti to hrana? Ti trebaš sad malo kašikom, znaš, da dođeš do sebe. A mi u restoran tu. Da, ne, gledaj, grofe, pazi ovoga, ako baš hoćeš, evo, bilo bi dobro da mi doneseš još hrane, ne, i to pogotovo ovih svinjskih nogica. Grofe, kako sam ja nogice svinjske jeo, znaš ti, kako su mi sjele, grofe. Jelde, super su, ali dok ne stignu nogice, evo mi nešto tu preko pojesti. Ma ne bi ja, gledaj, mislim stvarno nekako, se ne osjećam još dobro i ja sam truli, u depri sam nekoj. Čemu si? Ma nema veze, pazi, nije važno, nije važno. Kako nije važno? Pa tvoja Suzi sad uživa u životinjama, a ti se ovdje patiš, ne jedeš ništa. Ajmo nešto pojesti tu blizu kašikom, znaš, tu smo preko puta, moraš malo. Siliš ono, ajde. Pa ćemo mi malo. Ali nogice donesi. Nogice su brak, nogice su. Evo ti je grc novo. Gledaj, grof, možda bi bilo bolje da smo otišli tamo kod Šintića na ćevapu. Ma probat ćemo da vidimo novi objekat. Znaš da nikad nisam volio picu.
Ali moraš jednom probati, pa vidi, samo. A mogli smo tak i naručiti onda za doma, lijepo bi legli na krevet, noge gore, pivica, kavica, sve skupa, teknica, znaš. Ma daj, ti samo da si doma, da možeš cvilit nad svojom žalostnom sudbinom. Ti si mlad čovjek, treba se kretat među ljudima, upucavat se komadima, šta ti je? Samo. Želite naručiti? Da, naravno. Evo vidi. Čekaj, pa vi imate picu sa svinjskim nogicama? Imam. Otkad? Od jutros. Već je postala hit. Stvarno? Mogli bi napraviti neki biznis. Ja imam sjajnog dobavljača svinjskih nogica. Prva liga su. Nema potrebe. Imamo i mi jednog. Gle, grofe, znaš, bilo bi, evo, znaš, neizdrživo mi se jedu čevapi. Da idemo. Neka svirku. Čekaj, da vi ne uzimate od mog rođe. Kako se zove taj vaš dobavljač? Mislim da se zove Ferdo Ivlić. Ovaj. Grof. Sram te bilo. Pa kakav je to biznis bez mene? Kakav? Gledaj, grof, samo mi daj malo vremena, ja ću ti sve objasniti. Misliš da ja kupujem vrijeme na karticu? Pa dobro, znam, mislim, sve mi je jasno, mislio sam. Trebao si misli, da si šta mislio, sjetio bi se mene. Ja mu nabavim nogice od rođe mate da se malo oslagi, on i pukne na tržište za par 100 eura, pa ne mogu vjerovati. A što sam mogao, ha? Grofe, pa bila je to dobra prilika za brzu zaradu, znaš. Brzu kao nogice od rođe mate, ha? Ako ti je trebala lova, pa zašto nisi došao i pitao? A zašto nisi došao? Znaš da ne volim žicat. Osim kad nemaš za pivu. Ti nikad nisi čuo, ko pita, taj ne skitaj. Ja bi ti uletio s nekom susjedskom kamatom. Susjedskom kamatom. Pa joj da Mato rođo zna, satrobi me. Satrobi me da zna da mu ja dilam nogice, čoveče. Pitaj Boga, je li to uopće prošlo veterinu? Stvarno, ali pazi, ja o tome uopće nisam ni razmišljao. Pa to ti kažem. Gdje bi mi došli da ti imalo razmišljao? Ne, što će sad reći susjedi? Pazi, ja sam prodao njihove kulene, njihove kobasice, vrhnje. Dobro, smiri se, neće niko saznati, ja neću nikom kazat. Ali obećaj da više nikad nećeš biti tako glup. Evo, grofe, nikad više neću biti tako glup. Evo. Ne čujem dobro. Nikad više neću biti tako glup. Čisto sumnjam. Šta ti sad hoćeš? Šta je? Ferdo, daj mi kemijsku olovku. Moram napisati izvještaj. Kakav izvještaj? Gospodo, sastanak je otvoren, samo sjedite. Ferdo, postavit ću ti neka pitanja. Čekaj, mislim, kakav sastanak? Ja sam obavijestio sve stanare da si ti prodavao njihovu hranu. Ako neće brdo Muhamedu, hoće Muhamed brdo. Ja, imaš pravo. I susjed Muhamed je ogorčen zbog svog suđuka. Čekaj malo, kako ću ja sad izaći pred te ljude, pred susjede? Kako ću, a? Prijatelju, dragi, o tome smo trebali razmišljati ranije. Susjedi imaju pravo znati s kakvim gangsterom žive. Sada žele pismenu ispriku i pola zarade. Mene su poslali kao ambasadora. Krasno. Hvala lijepa, trudimo se. Ne, ja to ne vjerujem vjerovat. Daj mi reci, kako si ti to uopće saznao? Ko on? On ti je rođena špija. 007 je dobio otkaz zbog njega. A di si ti bio? Čučao u skladištu, ležao, a? Kako si? Ako baš želite znati, ja sam bio... Baš hoćemo znati. Ajde, di si bio? Gospođa Babić je naime bila u pizzeriji kad je bila primopredaja. To mogu si misliti, pa ta žena je nemoguća. Je li? Ta nemoguća gospođa je otkrila tešku zavjeru. To ti je kona Mata Hari. Samo se isprdajte. Svi susjedi su gospođi zahvalni. Ferdo. Šta? Ti si nas jako razočarao.
Osjećaš li se krivim ili ne? Stani, Koma, stani. Mislim, imam ja pravo na nekakvog odvjetnika i osim toga moram se baš sad izjasniti. Evo, Ferdo, Miran, ja ću se izjasniti. Briši, Koma, debilu, dok te nisam dofatio. Ne idem ja nigdje. Ovaj mora snositi posljedice i konsekvence. Slušaj me ti ćeš snositi posljedice i konsekvence kad te ja dofatim. Jesi me čuo? Ako se on ne ispriča, ja sutra pred vratima organiziram demonstracije i prosvjede. Čekaj, bar mirne prosvjede. Nemirne prosvjede. Alo, slušaj me ti, senilko. To ste smislili ti i ona Lujka Mata Hari. Sad se vadite kako god znate i recite ljudima sve. Ima da ispravite situaciju, jel jasno? Nemoj ti derati na mene. Ja još nisam popil svoje tablete. Ovog časa pašću u nesvijest. Pašćeš ti u nesvijest kad te ja dohvatim nogom u guzicu. Priš samo! Ferdo, ništa ti ne brini. Radije pojedi nešto, malo si mi blijed. Ha, pa da, jesam. To ti je dobra ideja. Koma će pojest šta je zakuho, budi siguran. Idem ja sad. Pa vidiš, mogu bi i ja juhicu pojest. Da samo prvo moram zakuhat rezance. Slušaj me, po 10. put. Ferdo je prodavao vašu hranu jer mu je trebala lova. A što mu je trebala lova, nisam ga ni pitao. Pa zakaj? Pa zato što je to nepristojno. Mislim, da, ne razumijem. Kaj Ferdo nije bil gladan, nego mu je trebala lova. Novci. Ne, trebala mu je lovica. Dobro, kakve veze s tim ima pizzerija? To mi nije jasno. Joj, ti ćeš me ubit, majke. Čekaj, ovako ćemo tu sad. Ajde. Bože moj sveti, Ante, pomozi ti malo. Pratiš me sad, pazi. Kako? Ferdo je vaše čvarke, slanine, kajmake, jaja, pršute, prodavu u pizzeriji Gondola. A boga mi i moje svinjske nogice. Dobro, a tko mu je nosio svinjske nogice? Koma, ja sam mu poslao po Komi. A ti imaš svinjske nogice? Ma nemam ja svinjske nogice, ja imam ove normalne nogice. To su ti nogice od mog rođe Mate. Razumiješ se? Mate. Ja. Ka ja volim svinjske nogice, grofe. A dobro, jesi ti sad povezao to? Da. Mislim da razumijem. Mislim, gledaj, Lili mu je kuhala bolonjez koje je požderalo, ne? Ja. Koma mu je dofural tvoje svinjske nogice. Čvarci su netragom nestali, a onaj ekstra vuršt, ko zna di je, to je od babe Mare, koja je to deci odustao ti Mare. Bravo. A kaj je z onim grenadir Maršenko? Hvala nebu, nek si ti to povezao malo. Čuj, a zakaj on to dela? Jure, vrijeme mi curi, živci su mi tanki. Ja sad nemam vremena više, ja moram ići, znaš. Pa se mi i vidimo. Dobro. Čuj, nego grof, ali o ovom bomo još jedan put porazgovarali, ja? A, ne bomo više nikad porazgovarali. Vidimo se, Bog. Bog. Čuj, a se Suzi kaj javila tebi? Ma Jura, da se mislila javljat, vjerojatno onda ne bi ni otišla. Da. Majbolje da se ne javi, kaj će ti. Nego, znaš kaj, tu je lova kaj smo Lili i ja skupljali za svadbu, ne? Ne, gledaj, Jura. Vratil buš kad buš mogel. Ajde. Jura, pazi, ne mogu ja uzeti taj novac. To ste si vi skupili za svadbu vašu. Ja znam koliko Lili to znači. Ma kaj ti je, pa Lili je sad u žalosti za Suzanom. No, pa ja sam na konju, ima vremena, kaj ti? Ne. Osim toga, kad se vi mislite ženit, ha? Ja znam da je to Lilina želja. Pa kaj tebi, kak želja? Gle, ti znaš da si moram naći nekakav posao, za Boga miloga, kak da se ženim? Pa znam, ali do onda bude Lili već ostarila. Kaj se ti brineš, za Boga miloga? Danas ti ljudi dugo žive. Kaj hoćeš? Nego da ja tebe neke pitam. Buš ti zel tu lovu ili ne buš? Kaj puno pitaš? Ha? Ne, neću tu. Te novce ne mogu uzeti. Jure, ne brem. Sorry. Dobro.
Ja idem. Znaš kak je to kad je žena kod kuće, ne? Da, zapravo mislim da znam kak je to dok je žena kod kuće. Čuj, stari, vidimo se sutra, mi Lili dela popodne pa sam slobodan ko ptičica. Ajde. Dobro. Drž mi se. Da, sve jedno ti fala. Jura, baš si friend. Može. Ajde. Bog. Čuj, Lili, boš ti meni unaprijed rekla ako mi htjela ostaviti, ha? Ja tebe? Ma neću ja tebe nikada ostaviti. Ja ću biti uz tebe do kraja života. Dobro. Ako se ipak odlučiš, mislim, boš mi rekla. Ma ti bi ja tebe ostavila, Jure moj. Nikad. A, Jure? A kaš me odvesti priza? Ajde, nemoj sad o Ma tome. nisam ništa ni rekla je. Pa znam. Onda? A vjenčat ćemo se, no. A kad? Znam kad. I ramput bomo se venčali. Vidim ja, nikada. A uvijek sam sanjala o vjenčanju, Jure. Gle, iznenadit ću te. Pa iznenadi me više. A strpljen spašen, Lili, za Boga mi. Jure, a dođi, ajde. Cijeli sam dan bila sama i tužna i sad bi se malo pomazila. Ojoj, Lili. A da, Jure, sinoć se napija nije bilo ništa. A umoran sam, Lili, umoran. A moram mislit na Fernu, pa moram, pa vidi ga, moram biti solidaran. Pa gledaj kakav mi je jadan. Solidaran? A da. Ha? A jeli? Nemoj se ti meni izmotavat, znaš. Prije si moga uvijek. Moga si u autu, moga si u stanu, moga si prije ručka, poslije ručka, kad si bija bolestan, kad si bija zdrav, kad mi je mater došla ode u sobu drugu, kad je bila Liga prvaka, kad je papa dolazio u Zadar. Solidarnost. Pizza. Izvolite. Evo, stigla je pizza, naručili ste picu quattro stagione, još se miče, još je topla, kao za vas. Hvala lijepa, da vidimo. Ja. Ali naručili smo quattro stagione sa 6 maslina, bez davina. S više kečapa i nikako sa slanim srdlama i to još da se vidi koje godišnje dobara za rezanu. Ste sigurni? Naravno, valjda znamo što smo naručili, ne? I šta ćemo sad? Šta ćemo platiti? Ništa što nismo naručili. Znao sam, ništa ne valja, ovo ne valja. Uvijek je dostava kriva. Htjeli su dahnje, 4-godišnja doba. Znao sam, ništa ne valja, sve ovo krivo. Mogu ja i si ubiti. Curke, opet besplatna pizza. Ovako se najbolje opustim, pali svaki put. Pa ne znam baš, Ajde. nisam raspoložen. Pa nemoj se ponašat ko da vidiš meso prvi put. Aj priznaj da su ove nogice puno bolje od onih nogica od mog rođe mate, a? Ovo koma časti zbog svoje jezičine neće dobiti nekoliko plaća i to je to. Grof, ja bi doma. Ti bi doma, pa večeras je ovo tvoj dom. Ajde, stari, reci koja ti je bolja, Mimi ili Lulu? Mimi ti je iz Francuske. U stvari, ona je iz Belog Manastira, ali bila je par godina